Un carta pa mundo. Mundo, conta. Organisasyon ng Mundial di Salud, siyentipiko ng di mundo, gobyerno ng internasyonal. Conta. Nos gobyerno lokal, pueblo, team di krisis, fabrikante ng iimportado ng di remedy. Conta kuboso. Doktor ng, botikaryo ng ikompanya ng di seguro. Nos doktor ng natural i homeopatiko, spesyalista ng ilo demás. Buso tambe tabong? Minister ng di salu, di finansa i di ekonomiya aktual, ies ng kutabatan na turno. Inspektor di salu, itambe es ng kutabatan na turno. Buso ta okay? Parlamentaryo ng aktual, ies ng kutabatan na turno, kuta i a representa pueblo, konta kuboso tambe. Direktor ng di ospital, itur seksyong di cuido, direktor di kasta di grande ng i persona ng spesyal, edukador ng, ketal? Pueblo di Corsou, Dushi Corsou, conta. Esa kitong karta dirihina buso tour kuta forma parte di planeta aki. Ata, mia lubidado saluda specialmente direktor ng di radio, televisión, korant ng itur sobra medyo ng di komunikasyon lokal i internasyonal. Konta kuboso. Pandemya. Konta. COVID-19 ifamia ng Delta Omicron itur sobra variante ng kukisas tingku binyahinda. Konta. Bosotur tawardo saluda. Mi que inicia mi carta con el siguiente dicho. Papiado di verdad, no tayas tulpa cinta, pero deme su rosea mi kerbisa ku verdad mester wardu papia. Pandemia alastramundo. Ay, 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 esta cos. Esta hopi morto y esta hopi dolo. Esta un tragedia kuta inkando nos tur de un miseria. Nang di, hospital ng tayeng y mortalidad ta subitur dia mundialmente ponetur hende llora amargamente. Pandemia asera hopi suwowo, pero ahabri hopi suwowo tambe. Es un kusemper tabata na sonyo, abulalantas princi, kukurashi papapia y duna su opinión, sea ta contra o ta pro. Un bonita desarrollo humano, por cierto. Mundialmente, turgende ta tira falta riba e pandemia pa turcos kubay robes. Chiquito y grande, rico y pobre, posisyon alto y above. Ta pandemia ta motivo de mortalidad? Economia stanca y un hospital llena? Ta pandemia ta motivo de nos dolonan y lágrima mundial? Pandemia? E pandemia que llama COVID-19? Tomando etribilidad, mi quiero pedivo encarecidamente pa analizar mi análisis. Pa década ng kaba, nos tabibando den pandemia y algún de nos no ta realiza esa mes. E palabra pandemia tabi ni palabra grego pan, kutanifica totalidad of completo, y demos, kutanifica pueblo. Nos tabiba den pandemia di egoísmo, di maldad, di destrucción, di abuso, di maltrato y di desigualdad pa años caba.
Nós não tem respeito para a humanidade. E a humanidade não tem respeito para outra criatura não que nós chama animal, que ela roceia mesmo com nós. No papia mes de respeito para a natureza. Nós está abusar de outro e abusar de turcos rondou de nós. Nós está hasta abusar de nós mesmos. Então nós temos coragem para bisa que a pandemia aqui está acabando com nós. A pandemia aqui não está acabando com nenhum gente. Está nós mesmos está acabando com nós mesmos. Ora a pandemia abate na porta, ela encontra um mundo destruir, qualidade humana tem na suela, acabar e agotar. Turgente tá hasilo que nang que e cuido humano asconde laga mundo machaten. Comida de terra aguardo despreciar e reemplazar pa quick and junk food. Poluição abrirá ordem del dia chão. Pobreza a 13 desnutrição. Falta de alimento sano kuta renova cell nang duna vitamina e mineral nang na ekurpa humano a manifestar de gran forma pa anos. E ser humano não tem força mais pa carga nenhum maleza. Turcos ko abina moda nos apurba. Turcos nos ahasi sin importar que efeito etabatating of ting riba nos kurpa humano. Ting ko queda pegar hasta na malvicio e costumbre pa después hanya e cuenta presentar. Economia ta drai bom pa estango tin benefício for DJ. Riba costo de turcos, hasta riba costo de humanidade. E pobre ta vira mais pobre en tur sentido, e é rico ta quere que por compra salud la jang. Mai ku pai não tem gana de comer fruta e verdura fresco, maneira tempo que nos isla tava ta rico na hofi. E tempo ei, e pobre nang por adrenta kunuku ku brasa fuerte e planta nang mes comida. Kung nang tahasi come a wendia ku dos placa. E chino banda de cas nota fia e fruteria português a passa pa história. Ta algum mega supermarket a bini na lugar ku preço nang quase impagável. O logro de emancipação de Endemue é um logro grande. Nós está orgulhoso de essa aqui, pero nós não por ser a uo pe desarrollo nan desastroso ku ela 13 kuni. E pilar de família ku yama muhe, não tem tempo mais para den cozinha para ajudar yunang kules e pone ordo den cas. Mientras e outro pilar ku yama Humber, ta sinti ku ting kos nang kuno ta kay boyje. Ora emue a kumisa tra. Aki su lucha ku e malesa incurable ku yama machista ta intensiva e ta kay de un decadencia. Dor di situação, yunang akeda praticamente sin pariba e sin pabou. Pa facilitar e mama ku hopi biata nieta tuma e carga e lucha riba suso, eta dune yunang 100 ora kupor pa compra pastete e lumpia na skol, em vez de direcha pida pão bruin com fruta bandije, pa duna gasolina e uso celebre ku nota bom desarrollar ainda pa e por concentrar minho na skol. Ta hecho ku ora botar trabalhando de casa kaya atrás e doria para pagar ajuda doméstico, nota costi papia mes. Nota turhende ting eluho ei. Cozinamento ta kaya bow, riba elista e passachino wa com comida, tabira é opção de mais fácil e pagável. Ata nanta bisando aqui na notícia
Kumbia mas ato pa sitwasyon ahigieniko na restaurant ko mama gusta kumpra comida panos. E mucha nang taremarka. Sa teko batata nang taha sa dushi den zeta di kakalaka ijaka. En vez de perder cliente, chino haya mas cliente. Ta e petisyong di comida so a cambia. Awor, e cliente nang tapidi lumpia y hala. Especialmente orat in football, baseball y boxeo, e demanda ta grandi. Snack, bar y café nang ta famoso cerca nos hombre nang. Dushi pa sa trabaho y dalon drinks ku quizás después por vira 10. Nada malo, super bom, pero conta ku e salud. Bosa pasa hasi check out na doctor, mespos ku e chill out na bar? Lista pa ba'y fabrika di Barbie ta largo. Indikasyon ku ting hopi ku nota kontento ku ng mes. No. Minota cuestionasyon. Mita remarca solamente e realidad. Tur desisyon tin su consecuencia. Y cada consecuencia, su responsabilidad pa abo of pa esung ku akeda atrás. E polusyong rondo di no está alarmante. Pero más alarmante, ta esung ku tas coge pa e polusyong biba denang. A pesar di ta consciente kiko nikotina ta si kuhende. Truk nan di pang, no conoce tempo malo. Turta yen anche poi i glenda a perde trabaho. Esta un baraw. Anto pa colmo, experienciando 3 lockdown. Stop di culpa e pandemia. Pandemia no tin culpa di nos falta di amor propio y descuido di nos salud. Pandemia no amata ni un gente. Ta nos mes ta acabando con nos mes y cu otro sin tincunes. E pandemia a simplemente finalizar e trabajo con nos mes a iniciar. Me quiera expresar, aunque mi sa, cupa hopi e carta aqui lo no guardo aprecia. Atentamente, un habitante di planeta aqui.